I kao što sam obećao, malo smo ubrzali proces, ali ćemo bez editovanja ovako na friško. 10 mojih razloga zašto sam napustio Bosnu i Hercegovinu i došao ovdje, ili kako to ja, moj drug kaže, 10 razloga zašto sam došao ovdje. Večeras ćemo pričati o tome, stvari večeras ćemo ukratko reći o tome, o 10. razlogu. Krećemo od 10, pa ćemo lagano odbrojavati kroz svaku emisijicu. Pa onda umeđu vremenu ćemo biti u situaciji definitivno da editujemo sve ovo. 10. razlog ili 9. kako liči na spisku jeste cjenovnik hrane u Skupštini. To je, eto, najmanji razlog sam otišao, definitivno nešto što nisam mogao podnijeti. Toliko gladni ljudi, to oni za marku 2,5 ručavaju, dok mi i porodice naše, prijatelji, komšije i familija jedva kraj s krajem ili eventualno rade 2 posla da bi onako srednje živjeli. U svemu tome definitivno sam napravio dobar izbor i evo, kao što vidite, nalazimo se u Katru, u Dohi. Prelijep grad, prelijepi ljudi, Katarci su jako kulturni. Vidjet ćete da se čak i pozdrave, iako vas ne znaju, onda i ostali ljudi, ima toga da prolazite ulicu, da neko kaže good afternoon, sir. Glupost, mala stvar, ali definitivno nešto što je kod nas, što bi mi rekli, za premedeti. Doha, to jeste Katar, broji oko 3 miliona stanovnika, jako brzo se proširio grad i sad na, mislim, prije svjetskog prvenstva i sad na AFC Asian Cup, Asian Football Cup, ili kako se to zove, AFC, Asian, ne, samo Asian Cup, pardon, do mene piš propalo. Toliko su ljudi za 5 godina napravili što je, smatra se jednim od gradova koji definitivno je najbrže se razvio u 5 godina na svijetu. A vratimo se k mojim razlozima. Dok ovi vamo jedu za 2 marke, 5, koliko već, full čorbu, meso, roštilje, amidžiga, dajđiga, penzioneri su gladni, djeca su bolesna. Mi uplaćujemo po 2 marke da bi ta ista djeca pozdravila, dok oni svoja muda češu. Mi spašavamo djecu sa pozivom od 2 marke, pokušavamo, jer u mnogo slučajeva se nažalost i desilo da ljudi koji su bolesni nisu preživjeli i nisu doživjeli da ispričaju svoju stranu priče kako im je i država okrenula leđa i svi ostali. Neki imaju tu sreću, a neki ne da odu. Ja sam imao tu sreću da odem. Definitivno se ne vraćam. Što bi ovo sve napustio? Normalan život, normalna plata, sve je dostupno, moraš poštovati pravila. I jako mi je drago da Katar podržava Palestinu prije svega. Jani, come to Doha, jalla. To je sve što vam želim reći. Biće tu još dosta klipova o tome kako se živi ovdje, kako doći do posla ovdje, i tako dalje, ali vjerujte, Katar, Doha je jedno predivno mjesto za živjeti. Jer, ljudi dragi, ovo je samo jedan mali čošak grada gdje možete slobodno šetati, uživati, onda kad vam je čeif, kupite neku za simboličnu cifru, je fino gledat utakmicu kod čovjek ili šta više otići čak na stadion. Ovdje ima dosta stadiona koji su sagradili prije World Cupa, to je svjetskog prvenstva. Ljudi, ja definitivno, opet kažem, nisam napravio pogrešan izbor, ali žao mi je moje domovine, mog grada. Znaš, što se ona jedna pjesma Sarajevo grade, šta ti papci radi. Nije papak svako ko se nije rodio u Sarajevu. Papak je onaj koji se ponaša, a iz Sarajlija ima takvi puno. Evo, ovo je neki 4,5 minutice nekog briefa, dok ovi naši od ponedjeljka do petka jedu za 10 maraka, 3 obroka. Neki se pati, neki bježe glavom bez obzira. Malo sam umoran, nemojte mi zamjeriti, prije 3 dana sam sletio, počeo sam da radim odmah. Malo mi je naporno, ali sve za veći cilj, za bolji život.
i za bolje sutra. Ljubim vas, brat. Pratite i dalje, bit će tu kontenta još dok samo PC dođe, pa ćemo malo editing opali da ovo liči na nešto. A što bi Katarčani ovdje rekli, ma selam habib, jalla.